Whakalawhalahi atu hanei e tau walatala te tupu ke lata mai awhiawhi nei. Whakailoi he palimia e amana kianga ki malikisi hake whakatose e tupu fuakau he mutu, whakatai ke kamata mai hea hotahi a te semo. Pākia e taha tangata whakaholo ke hele kua taha plewafi kua okai he niu makefu, mui liwe whahinga ho leo leo, ke hātaki atu ki tō tangata mua atu hā kua hanga watu ke he tō mga hala whia he mutu. Toko ono e tangata tufunga he mutu ne kua liliu mai he taha whakaholoanga, whakatupe ai he Creative New Zealand. Toko ue he tangata taha whakasino me pukiata mai ni silani ka o mai, ke tau se taha whakaholoanga ne kua whakahingoai, takai, fulinga haniwe. Ko liutua e whakatupono whakailoa e tau manako ke malikisi hake fōke tau tupe fuakau he motu. Ne whakailoa he mato palimia ke tau whakawhiawhia puli whakamotu ke whang furua ke mahinu ka mole, moi kua whai mngaho he lali ke whakamahopopo e tau whakatakotokanga. Ko e menan ha ko mga ni ko leo ke papa do se mai treasury ke lata ai me do tupe ha ko manako ke do se whakapapahi. Ono fulu fi he tupe, fidu fulu fi he tupe, bolu fulu ha whang e lahi e tupe ke lata ai me do tu whakau tu. O taha mena fuki ni eila mampaupu i he do se mautulu ke lata ai me do matua fini whanau ka mga whanau fu. Ko hingo e te puhana ki ramatei ki anu tū. Haka manako fuki ni ki anono ki ora tūru preschool. Ko hingo fuki te ramatei whakatwhana ko rāta ki tausi ki ramatei ki ora tūru. Ko maikana ki whakatei a deo ko maikana ki extend ki whakatūru tūru do precious. He do manei no tausi lo tūru. Ai ki tāna ki behe, ko tāna ki ora tūru ki tausi behe. Ka manako ki anono. Ko maikina rei ki tausi pihia, ke maiki te whanau te tūru ki o te toka ilo, he mga nei ke taha na ukolohi ke mō ta tangata ki le veke tāna hau ai ki ngā hoa. Si koe ononoanga pihia he mga nei ke maikina rei po nante doi, ke kumi ta mohana ke taha ki na crash, kai te mai ilo tūru i ene le veke ke kauwhara taha ai ki ngā hoa. Ko pehe palimia koe tau fuafuaanga he mga honei, po ke tau whakataitai ke latai mo tau tupu fuakau, ko lau tōru ka ono fulu ke he ono fumahewa, malikisi hake ke he ua fulu tāla. Ko lau tōru whitungo fulu ke he whitungo fumahewa, malikisi hake ai ke he tōngu fulu tāla. Mo lau tōru ne walungu fulu e tau ki lunga, malikisi hake lau tōru tamena moa ke he whangu fulu tāla. Koe tau ka moare fuki ke he tau whakawhiawhia puli whakamotu ne whai whakatokaanga pe he nei fuki, tō whai ngaho ke whakangahua ai. Mau ngai ne buranga ke e hāka manatu ke whangahua he aho taha maheni December. Si ka ekiri ko mure to backdated at the tung. Koe tau whanau, you're probably looking at about $50,000 get them matua. You're probably looking at about over $100,000 over 1 year. It's koe mena nei he moi turu hake tau se e ke lata ai mo tau tupe ia ke moa mai he mena whi. Koe manako ke malikisi hake whakapapahi e te mena moa he to tangata ke o tatai mo i te mga hala. Ko hohoka ki ai, kai mai longa fu ke mahui ngalo tūle tama matua fu kau ni asi haki ai e motu, kai nā kai ni mo fu ki e tau atu hau ni o haki mai. Nā kai ilo mahine mga honei koe tau pota anga tupe whē ke ta mai e tau tupe ke whakangahua aki, e manako nei, kai pehe e plimia longa ngai e fu ke tau tupe kai ta lofe te tangata kwa lata ki tutungi, ke he tau whakaroanga hua he whakawhono. Ko tuku whenanga me tu parimia hau nei ki whina tu e ke whala tau whamuanga me tu taki whala tau mua tunga whalani mo sei na mai whalu whoki. Tahe pelo awhine kua oka i ke he tahapatu niu he loto maanga ko makefu ke he pungi a hotu loto he whahi tapu ka mole. Kua iloa mai koe tangata taane ua furu maange tau ne ko ia ni toko taha ki loto he tulaki nei ke mga awhine kua tupu e le kua kua lohe malona ke wale mua he pele wafi mai pākia i e tangata whakaholo kua tātua i ke whalinga ngāo. Whakatumawanga i e tau kumikumianga he whahinga ho leo ke hele kua nei kua tupu kua talahau ai poke tua hai kua tahi mohe tangata whakaholo. Ka koe tau hata ki anga whoki mai he whahinga ho leo ke he tau tangata ke mai longa whakalahi halu tūle tau whakaholo ka eke kua uatu ke te puhala tū mua atu ha kua hanga uatu ai ke tau mga hala whiawhia. Kua liu mai tuai taha matakau he tau tangata tufunga ke he tau koloala langa tau ngā hua talatalai pia whoki me tau lolong me tau kuri whakaniwi he taha whenonga ne uatu ai ki New Zealand. Koe whakaholoanga nei ne whakatokatoka mai whakatupe ai he matakau Creative New Zealand ke lata mai mai longanga he tau whakawhitu ianga ha Niuean mo New Zealand ha kua takalonga i whuke tau tangata Niuean ne kua nono uatu ke mutu ia.
Ko mtakau he motu tokono le tulu ni ko watu ai, ko hana tau e kipawa, e ne le kaiuha le kei palemia, linga manongi misikia, tamatoa misikia, mo steward sa ki filo. Ho kua tu mai whaktutala mai taha i lo tolu, ke he kakano he whenonga. Kakano ni he ha motora whenonga haka manako ha Creative New Zealand. E mtakau e ne whai anono ki he tau tufunga, he tau tangata, he tau motu te kita, he atu Pasifika. Siko e mga honei, kua haia e anono anga ha Creative New Zealand ki a Niuean. E tau ue awhi moi hongo furu maua, e haia e mtakau ha Samoa ne kamata. Ua furu matoru, ue awhi moi hongo furu matoru ne oatoi ha mtakau hatong. Siko e tau nei, kua haia e uina ke he hatu toro motu ko Niuean ke ua awhi hongo furu mawha. Siko e motoru e whenonga ia ke he tau tangati o tu whakisikisi tau tufunga. Mo pehe mai hai e manako ro tūru ke whetuftuwha ke tau ngahua rima ha mo tūru mo e tau tufunga he hatu toro motu. Tau tufunga rima mo tau tufunga kōri mo tau akololongo. Mo atu ni he tau mamotua hatu tūru ni wa hani whai mamore atu ro tūru me lari ke tau ofi tau anga motu ia ke hatu tūru motu. Mo tau anga whakamotu mo tau tokoroa pia ke hatu tūru motu whai tālanga. Ko laua e tamatakai nanga Niuean ni kua lang matai atu ke whakatokatoke whakaholoanga nei New Zealand ko tingi lau nes mo taha whasi. Ko whelawa ke whenonga nei mo e whahitapu he wangahau Niuean ki New Zealand mo e tuanga fuki he whangfuru tau pule whakamotu. Ko he ke whakaholoanga nei mo puhala ke whakatae tau tufunga ke he keha Niuean mo e oa tu fuki ke wheleweia mo e whalu tau tangata tufunga i New Zealand mo e tau mtakavi mahuinga fuki. Whakatata ni ha mo tūru ki he tokoroha mo tūru ni tātu. Haia e awhakapā ki he kaina nai o tala, he mtakawina he shopping center o tala, he Fresh Gallery. Noa toi mo tūru me tau se me whakakisikisi ha mo tūru tau tufunga, ki awhakapā ki he maanga nai o tala. Si tokotolonga whakitu tangata ni wai, mo e kisikisi ha mo tūru tau tufunga, tau mo tu fin, haia I foki a mau e tau matua tāne, ni whakakisikisi foki a mau tau tufunga rim, tāte ni tau patama patua kau me taratarai me no ono e tu tangata, ki ha mau tūra tau, ha maua tau ngahua, kai pihi ha mau tūra tau ngahua he watu, o tau mau tūru ki museum a Kalani, whakakisikisi foki a mau tūra tau tufunga, aho nā, mo e mailonga whakini hai tau tūru, e tokolonga he tu tangata whai watu ki he whanua nā, he Auckland Museum, mo kisikisi ke kainana si lahi mtalahi foki mo tūru ke hau he tokolonga tu tangata mo he hai foki longa he to mena mo tūru ni whakisikisi si mitakilahi foki whakatakatakaanga he matakau ia he Auckland Museum nofo mo tūru mtahala hua tu ni tu tangata mo e whipakaki ni ha mo tūru ni nofo mtahala mo e nofo mo kisikisi mo fe ofano mo kisikisi ke mo tūru tonga hua ha ia e tau lolong ha ia e tau kōri foki he maua tam fini ni finai e mo tau si tau sisi whakisikisi tau sianga tau sisi tau fōfō hoko mga whahiku tau si e kōri me lolongo mo tūru whare tamina pihia mo e nawanawa mai he hatu tūra alo tūre tu tangata he museum o Kalani si pia ni he hatu tūra tu tangata ni tamata e ngahua he ha mo tūra whenonga. E pehe mai whakalo tōru koe whala ta mene ni kua kisia ke he tau tufunga ke he tau Niuean New Zealand kua ke he whakatoasi ni ha kua kue to kolone whamahani ke whakaonga I ke he motu tunge tau lau wha, mai tau kāniu, mai tau patua kau, mai lali ni alo tōru ke whakaonga to kolone ha ke he motu ia. Kua mahuinga tau whakaoloanga nei, ke whakamahuinga he tau taonga motu, koe tau koloa uho ke he tangata Niuean, ke whakakese mai whakatata fōki ke iloa mai longa laulahi he tau tangata Pasifika, mai tau motu ke he. Kua mana ke te koua e tau fuata tā whakaseno mai New Zealand ke o mai ai ki Niuean ke tau se whakaroanga ke poke tau wata mai tau whakaseno he tau tangata o sine no nofu I Niuean he mga honei. Ko laua ia ko Alex Shaw mo maka toa ne mana kua laua ki liu tau se whakaroanga nei ne kua tau se whakamua I he ofisa whenonga ewa I ha Niuean mo e taha matakau tālanga tāla mai he motu ko Sweden he tau uawhe taha ke uawhe ua. Ne whakahingoa e koe Millennium Project.
Ko tā whakaholoanga nei ne puna mai ha koe halaua whenonga mai ke lata mai taunanga tufunga whakamotu I niwe ke tau ua whiahong whamatolu mai manako lahi ke whakakese whakosianga mtanghoi nei ke taunanga te tau kahau. Tau hohoko mai ai alaua ke tau se mtanghoi nei mai he ahong whamafitu ke ha ua whumavalu I November mai no nofo I ke ue whahitapu ke poki mai tā I tau whakasino halau tolu kua mna ke alaua ke tālanga I taha pepa pawaki ke whakahingoa takai koe wholinga haniwe ke whakakese. Moi whakatātai ke he festival haniwe ka whakahoko ai I Apelila ua whiahong whamalima. Kua manakiang halaua to kisia he tau tangata e mahuing he whekau nei ke whakamau hifo moe maua e tau whakasino hangau ke tau tangata ni kona nofu ki niwe he waha nei. Kua manakolahi ke talia he tau tangata e ole ke kau whalataha ka eke ke hoko atu e mtakau ke he tau aonga, tau maanga puke tau ngā hua aanga ha koe whakosianga to liwa ki atu moe inga sia to kaina he motu moe whailanga ki he tau pepa tālanga mai. Aha iai e tau tangata lang taifu ki halu tōru ke whakaroanga nei na nofu mai ke motu ko Ira Merrifield mo Renee Richardson. Whakausi mei nei e tau walatala tutupu ke lata mai whiawhinei, amana ki ke liu whilewea fuki ke he tau walatala tutupu hea hotu loto. Ke no nofu a manine po tu liu ke whilewea.